হে বেবি, আমি হাগিজ। সুসু টাইম। ভাল হৈছে যে তুমি পিন্ধি আছা ইণ্ডিয়াছ ফাষ্টেষ্ট এবজৰ্বিং ডাইপাৰ নতুন এক্স চেনেলৰ সৈতে, যি অন্য ডাইপাৰতকৈ শুহে বেছি বেগেতে, গতিকে তোমাৰ স্কিন হৈ ৰয় একদম ড্ৰাই। হাগিজ, ইণ্ডিয়াছ ফাষ্টেষ্ট এবজৰ্বিং ডাইপাৰ। The Khasi Students Union, KSU, marked the 162nd death anniversary of freedom fighter Yukiang Nangaba on Monday by reiterating its demand for the implementation of the Inner Line Permit, ILP, in Meghalaya at a ceremony honoring Nangaba's statue near the civil hospital in Shillong. KSU President Lambok Starwell Marnagar criticized the state government for passing an ILP resolution in the assembly but failing to take concrete action. He accused officials of jeopardizing the future of indigenous tribes by neglecting the Meghalaya Residents' Safety and Security Act, MRSSA, of 2016, which was designed to address illegal immigration. Marnagar pointed out that the entry-exit points established at Amling under the MRSSA were closed after the COVID-19 pandemic, expressing concern that the government was not serious about protecting indigenous rights. Kawai kabang aku akan keren hukum kini kesini tolong nangit keboro pajba usasaki benai banwan sepang kata election juga MDC para ring asaw manong kata kan penapat ba itu post yang parju menuru kan kondok kita ki interview ko kontak ter asaw manong ngapa ini kubor siap boro gitu dimut penjakun election MDC tapi dan kejing Siem kilat nanti kita bahatam. Walamiat tangpan ya kani utah doyang. Paling haban keren ya kumta namar. Yangi la pensok syakari India da kikitang suloi. Haus nem si hajat nai spak sau punya sau bukra. Bat baru khoi nitip ya kemenor ke jungi. Ba kumno ngilom kita kinong India. Bat hadu menta ngang ngasung sorong. Ngan ngan yai ban baik. Khasi by blood Indian by force. Ya kata ide ban ngai hakini kisngi yikinong yalam seng balang beper kisah kentok kisah kenok lada kimi de kimat top nadu basram snem hadu bokut snem kiseng balang kino senyang jun badon kiseng balang lakut dang men kani gendon kisming kismong kibesej ong ngimdon kam ILP ngan ong da kentin nong way this is the time we need ILP ka khubor ka kerwa sa sarkar But segitu gisming gismong gijam gijat benriu gibisai klan tourism utu konteres jong piru aleyu klainem sa jubab mapi ka korwo si ka sarkaru to batai pi kan menta kum ka to ka tourism bangin yele ngin hab yele kedon ko kep ka bangai hab yokon do kulam ngadang I ka keren jerong su namar nang suang be ka sarkar ino kale drama bat kamtam don ru na pedeng ka to kan ni ginong ai buat ka sarkar Bagi kiseng bahalang bro. Nai keren na sopi show hang keren. Apa? Kesendok bat keteliu. Ada ti lupa ini stang penyap no. Hado kan ngi kau pot. President of the Federation of the Khasi, Jaintia and Garo people who samla ng siyap ay kajikren mentan samla don bak dakhar President ng Hinokrat Integrated Territorial Organization Inotekam jong kaki isu na do